Sahab malam rung. Rung, Siang. Boleh sahab, boleh. Pi don kam kumno ba? Maksudnya apa kadon kata ka prasya tadi nak kemen sahab. Nang tak kadang wan sepi mentah sini. Namar kuat ba pincinan dak anja bam syak je makren tinawai ka sahab. Namar jar pengi bin batam. Namar ke kren tinawai plat tepi. Kat sebang le nyawan ro ke kren bentak tinawai tepi. I ku bagi menang cuma kren tin kasih. Oh, pi kuat kata mo. Kemud bapi don kami dam tak kam simat jumpi. Em ngata yang ngam berkat ke tang nam tai le simet ngam berkat. Nam tai kiwe kimer ro. Biang palat kan film kumta. Namar ada ke im kertin kan im ru ka jadi bener. Nak ke dau mo pi kuat ben kelis pam kan ke kam. Sahab, kalau mau nevi, tambah, wajib juga kan? Men hari ni ki sini belajar sahab, mayu kan siang lang beriu ba, ani kerja beriu betul repi, takat kau berbelanja, jak kendong ke sahab, jak siapa sahab kata tu, deh ngelap bersama ni banyak keren mereka, kalau keren ni ngah. Deh, leno saya bakal kapor, andang ngelihat nak kalian, ngapan berpun tapi nakah, tambah kekeren dakin perang kong tahun 9, 6, 8, tip, drip syuk ngam, syuk. Deh, ladang nang ro, saya tu nong ladang nang ro, saya leran, tip sih saya ngalu nong bah terus ni. Nanti ketua kesenyam saya, ngam nang jangan dia syuk masuk berkat pejaka. Maksudnya itu dong pas ke sahab. Nang tak ada ke sahab wan spesialnya. Nampak cuba kerja komuto saya sini lah. Nama maksudnya itu dong pas ke sahab. Saya sini nada yang kendok komuto ka jinjang sahab. Ada ngapan berpun yang ngaku akan orang tin kasih ke sahab. Ani penega pun ke sahab. Ngai cik komuter ka pun buat komuter ka kan hebrew terus ni. Nang kuat fikung mana ka pun. Siapa pernah kenal mu saya mah? Toto ba, kemen ba kan saulong kita kajin kuat jumpi. Dah saya mama tangan dia nyok. Kalau kenal mu saya mah? Kau dah saya boleh kenal nak. Kalau kenal mu saya. Toto ba